Manje ake sikhulumeni nge-cube root. Cube root nayo i-base before kube naleya power ka-3. Ngamanye amagama u-5 uthe mayithola ipower kwaba u-5 cubed, i-cube root yakhe-ke u-5 cubed u-5. Yileya base before kube ne-power. Ake sibone-ke siqhubeke nale example. Nansi enye, cela i-cube root ka-8 sizoyithola kanjani? Sobuka inamba esinga-multiply by itself kawu-3 ikhiphe u-8. U-2 leyo namba. 2 times 2 u-4. 4 times 2 u-8. None. U-2 times 2 times 2 u-2 to the third power. Le namba encane esiyibhale laphana u-3 kumele ukuthi i-cubed root. Kusho ukuthi i-cubed root-ke ka-2 cubed u-2 yileya base. Ake sibone enye example-ke la. Sifuna i-cubed root ka-8. Ngiyazi ukuthi nje i-square root iy'namba ezinegative azinayo i-square root. Asibone-ke kuma-cubed root-ke. Nangu -8. -2 times -2 times -2. Ake sikuphruve. -2 times -2 +4 angithi. +4 times -2 -8. How? Nangu -8. Kusho ukuthi -2 to the power 3 yibo la. I-cubed root yakhona-ke u-2. Naku okubalulekile siyabona-ke iy'nemba ezinegative ziyakwazi ukuba nama-cube root. They can have cube root, not square